sa branti or that way. I'm on can't say me see me jina so. My say, you know, me bobo no. Number 5 for won't me for bon Sam woo. Me a goalkeeper cry won't shame qua. Me chow and san was shame. Me chow man papa fresh. Nti me only me bobo I say me chow. Etimun target Busterr. Bawumia your life. Me followers in na go. Omo chin Ghana omo gu Bawumia life na se. Ene nkwahyiafo omo de me nim ba bi o mafa. Ma hwehwe Bawumia page ni so a me hu Busterr. Me hu face country for. Sa so na me hu freedom fighters for. Mo jimi won. Hey, hello. Modi amon target sa brantie no da won Busterr. Na yendi ni hu juma. Bawumia kasa mo wei. Odo for me baby aja na we dey say me kama adwen kakra na akire wom. Busterr. Wo wa mama hu say o credibility eso. Busterr, wa mama hu say wo we npa fon. And wa mama hu say wo so chimfo de me nhia bi da. Busterr, Bawumia kasa sa video na Dr. Bawumia. Yen. Sa Ghana fixing na Bawumia fixe. Digital na wa fixe ekura mo bi matukwan. De wo kroma bia Bawumia kan wasem. De wo kroma bia Bawumia eni apre etewo. Hyehyese Ghana benya bi. Wo betra wa akwasra wa mabra. Wo defeat the country for nkrachi. Ana wotiwo na wo jimie. Mon target no mame mon target Busterr na mon target feed the country for bloggers no. David gyimifou me hu Bawumia program na se. Sa to so na e dey say gyimifou e dey say enkuto me hu Bawumia program na se. Gyimifou kwase ampanyi Kevin Taylor Bawumia kasa upage so. Mani brabram. Kevin Taylor me se Bawumia kasa. Kofa Bawumia video no na bo upage so. Bloggers ya Ghana for bloggers ya majimi a motu kwan a minim de mu kosia wa control minim de mo pama Ghana Bawumia nsam na wo kana no odin enti me pese mu humo na ka mu ye Ghana is fixing we thank you ni Matia sese mo kire bibi ma sha asia sa me hu feed the country for Bawumia ba mu say jajimi no me hu wa Bawumia program na se Cat smart jajimi no Bawumia program na wo ye no ensam na Bawumia kan munya jimi no na mo twe Ghana san ye mu bia betre obi krom de ekoso krom ya no enu a na ekoso Ghana enu tie sore ne kasa anya se be kasa keke o obi fese Ghana common ambulance Akufo Addo be me ba krom a me hu bie na me se da be na Ghana benya bi ampa Akufo Addo be president na Ghana nya ambulance ni bi ekwan a yegu okwan Ghana mu no emfidi adigu kwan na Addo be president me bomb ni ko Ghana yes yegu asphalt sa emfidi na wo krom ya South Africa hanamte South Africa for system na MPP aban Bawumia na Akufo Addo muni mo South Africa for system me luti ne railways na mo ye no o besu South Africa me wo na Ghana for besu ye wo mo kopi Mandela intimity Kromia form penifo South African leaders appreciate Ghana president. Na momotiwo and a feed the country Jimmy Busterr way. Me be cow stories. But yes me blaster because what Jimmy. Bra what Ghana na Ghana yet. What Ghana mo share video remember. Na Bawumia na afa tam. Bawumia sem na wakano. Anu odin. Baby omu de Ghana ekon. Odofo. And now you say be Fred your mama so me president. Na Jomama be president da Ghana IMF no di jail eno ma Bawumia timia kasa 2 hours Bawumia Busterr me pese me wu se Bawumia ensem no kan wo di ye show mama 24 hours eni sabra wo be je wo de wo di me no me de tia me your follower me your fans pa me your fans ba mani brabre sa jimie na wo jimie na wo din kura bia efrem David frema mo chi no frema me se me na ja video ye obsiado ye wadaroma mo tag obsiado ye mame obsiado ye me sra wa no wife on kasa obsiado no wife on kasa
Sa baya we afa wo yire. Sa baya we afa wo yire. Wo yire program a wo ye. Wafa wo yire e videos. And wo pray on the page. Na me mpese me hu sa enoma ne bi. Enti wo bisa do ya. Wada Roma we de atie bo mama 1 minute. Na me address issue we. Na ehwo nya kre. Abaya bi a friend Frima. Was what is the Frima show? Frima show. Wafa Hobson. Oyire e program a woye. Say mama me sabato mama Frima no. Mama ni timi nye program. E di ese no ofefa nkofo video. Me no yama na ninje. Say ofefa nkofo video. Ni kru kwase ampanyin no. Em say de o tie de e kono fire na e kono no den. Frema na fa Hobson do ya wo video. Misrawo. Kachira wo yire na won hyahye modi ana mo ye nyatwe munsiw no court kwasiafo bu a munsiw wo wafa yire video ebo wo yire fu ayi won page so ana nkofo hye edi wo wife atem sa ba na wodi ka bedi watem enti oni wo kwa sa wo yire ye program abefa na ye social media se ma na ninka ya ma na no akatum ni kru kwasiampanyin no afa de wo tu no fo enti wontimi ma video ndi ese nkofo video no fa bo Inti kacha yire se ontu wana mo mere wase man wasi momi en konkwase afo no so yese nkwase afo amedi o matem srim basta kan kwase afo amedi o matem ogana srim basta be kan because srim basta no mu no sa branch na friend srim basta na wase were celebrity musician ya wo me be kan story me se ba omi ye program face the country for and that more expose mo me betina sia o social media so na mu se emrente ye physical country enu ma papa bi enu mo bon dawuro enu ma papa bi enu Akufo Addo ne na aban ye o mo bon dawuro na ne physical country na ase ne sai wo ye physical country obi so fese Ghana etiefo mesra mo share video no ma em se minim se metiefo most of you know Bawumia page so the wise men of our time no and anko mu use nyansa omu use nimdie na omu claim so they have no and anko mo dey bua Ghana and also mo dey bua mo busia no mo dey bua mo community anka Ghana konanim. You know my problem with Ghanaian elites, they only know how to talk. Ghana for elites no omo mako school no the omini mane kasa chop it. Ya no de. What the chance na man or kohwa or yeah worse than the first person that was there. And now no pa we miss me bu afu. Now me bu afu because me person obi ara wo or katechie free fano and number na ni page tag no. Captain Smart tag no. Avram Bemoshe tag no. I'm telling you this because I know what I just saw. And now papa my video be na me bof na afuno me just say me ho tie me no. I had to come for 30 minutes and to lay certain things straight. Then no other than say me attack sa kwasiafo free fan Captain Smart ne say gyimifou we no. Other than me attacking them, I'm going to attack the ordinary Ghanaian citizen. Ghana for no be mo gyimi toto. Ghana for no be mama kwan ma yedemo say yedemo gimi. Ghana for mama mo ho kwan ema NDC MPP mempe na nado asem mempe mahama asem mempe si edun kete asem mempe Bawumia asem no mama enu na fama dwene mankwasiafo bi afase edi milk Ghana dry, and it pains me. You understand? It pains my heart. Say